kandidat hangi po yo mo kuat. Kalong si tang mar bagani kata ka sur tu paitbah lani ka sngew paitbah oh ka voice of the people party kan penlong ya ka jingalang jit ka tang hayo mau kuat kata ka bala si penlong kiwe ki parti ru kinya pak brio sayo mau kuat ban tiket na ka benta bagani kon yang election MDC kan mi ka jing klumar ka masyar kai anam lah bangrai namar ka datang ka kambit ladang ile kunta Rekum ki nonglam ni ship ka sinjam ka bacanai ban tokit ban yit ban wa ban pensyong nongrim ban ai namar tangi nget bagi paitbah kin ai ya ka jing syariah kumalang habangi say candidate lakalong ka MLA constituency menagani ka MLA election are right manu baong bautawa bright star well do baklan manu baong baga PPP ka IT ka de wa hibing namar ki candidate ki baklan bon pamito wat di gitaro nrebo paitbah usngoto ya nongrim upen job don burom hamolai upen job don burom hangtai hapo bawreng keneng kani kamdei namar bagi candidate ki baklan ki paitbah kani namar bo paitbah ulejit ya nongrim jongka voice of the people party kani ni ka mengingi kuat ban yat linti lalu paitbah ula snoto bahkan nongrim juga parti ke depan orang baklan bagi num syairu nu brio ban pentranyo yang kita ingin nongrim udah ban purom ya ka rai ka jongka parti bat ya ka nongrim juga parti hanta